Kitabu cha Maira mriango wa 45 mstari wa kwanza hadi wa 45. Mlashireni muvera Bwana, muvoyeni, amanyise mataifa mautu arigogahenda. Mwimbireni, imbani Maira gakumukunya, gatangazeni mahenzoge gosi gakwangalaza. Zionyereni dzina ra kwakwe eri, mioyo ya ao mammalao Bwana na ifahirwe. Mmaleni Bwana na nguvuze, mmaleni uso wa kwakwe siku zose. Gakumbukireni mahendo gakwangalaza arigogahenda, ikumbukireni miujiza ya kwakwe na hukumu arizimboza. Hiyo ni kizazi cha Ibrahimu na kizazi cha Jakobu atsagulwa akwakwe. Iye ni Bwana Mlungu wehu, hukumu za kwakwe zikaiza dunia yose. Iye anakikumbukira kilagane cha kwakwe kare na kare, anakumbukira hadi ya kwakwe kwa maalifu ga vizazi. Kilagana arichochika na Abrahimu, ahadi ariyomwapira Isaka, ariyomuhakikishira Jakobu here amri, ariyoihakikisha kwa Israeli hele kilagane cha kare na kare, wamba nindakupatia Kanani ikale yenu enye. Mariho kalani achache zhomu na ajeni mumo. Matangatanga kula taifa hadi taifa, kula utawali mwenga hadi mwingine. Ela Mlungu karichire mtu yeyosi aonerwe. Wachemera atawali kwa utu wao, akiamba msiagute aha kwa mafuha angu, msiahende vii manabii yangu. Mlungu wareha nzala kaizatsi yake ahende kusikale na chakura endela, akiahikirikira mtu atanguliaye Josefu, ariyekala waguzwa here mtumwa. Mang'wangiza pengu za magulu na makimufunga nyororo za chuma singoni. Muhaka kiriahu arichokala akinena kikitimira. Neno ra Bwana rikinyesa kukala were ni mujeri. Mtawali wa Misri walagiza na akivugulwa. Mbomu wa mataifa akimuricha huru, akimuhenda muimirizi wa nyumba ya kwakwe. Mbomu wa malize zose, alongoze abomu wa serikali ya kwakwe karakara na arijohenda, na afundishe hekma atumia akwakwe. Gonya Israeli kingira kaizatsi ya Misri, Jakobu akiishi here mujeni kaizatsi ya Hamu. Bwana akiahenda atuwe majale sana, akiahenda makale anjizhomu kuriko madu yao. Wahenda Misri matsukirirwe atuwe, makiahendera ukengi yahumikia kwakwe. Kisha akimuhuma muhumukiwe Musa hamwenga na Haruni ariyeweradza mtsagula, makihenda miujiza ya Mlungu kaiza Amisri, mautuge gakwangalaza kaizatsi ya Hamu. Mlungu akireha kiza dzulu zatsi, ela Amisri makikahala kutuwa manenoge, akigaluza madzi gao gakikala milatso, akiyei alaga samaki yao osi. Si yao ikidzala jula, hata kahiza jumba ja atawali yao. Mlungu alagiza na kukimbola makundi ga mainzi na maimbu kaizatsi yosi, hata hatu havula wapa vula ya mawe na lumete ambalo lwala kaizatsi yosi. Akianonganonga mizabibu na mitini yao, akibabanda mihiyati yao. Mlungu alagiza na kukidza patete na madu masiotalika, mafuna mimerai yosi kaizatsi yao. Makirya matunda gatsi yao, walaga here anajere kaizatsi yao, matunda gakwanza ga nguvu zao. Gonya kiambo za Israeli kaizatsi kuno madzatsukula fedha na dhahabu, na kahana hata mwenga ariyekwala. Amisri mafurahia kuuka kwao, maana mangirwa ni woga kwa utu wa ao wa Israeli. Mlungu watangaza ingu dzulu za atuwe na moho ili wangazize usiku.
mavoya na yakyarehera udzonya, akiapa chakula kwaunji kula mlunguni. Pashulaiwe madzi gakimbola kwa nguvu gakituwa tuza konyika here muho. Mana wakumbukira hadiye eri ariyompa Ibrahimu humikiwa kwakwe, akiamboza tuwe na raha wamboza tsagulwa kwakwe na kuimba na kushangilia. Wapatia mataifa makihala minda ambayo atu wangine maihendera kazi, ili atuwe matii malagizo ga kwakwe na kutua sheriaze. Mlikeni Bwana.